Ya Coyor Panon yuk. Pak Wakil Dedi. Oh. Coyor Panona Pangelodan cantik kalis pangalitan Pangaruh si Ako pakai gep udah kembangan Palura ada kembangan Asyik des dodoi taman makan Pakadus Dedi jurik sidena saya bola be Pakadus Dedi jurik sidena saya bola be Pangaruh budake Bapak Dedi jurik sinden saya bola hajat sok mamayarna iya juga luka maghrib Pak Kadus Bapak Lurah Haji ada mewah ibu pemangku hajat anu bager walek hariceng pakaulan Sultana nu biru Bapak hajat borem ieu mah biru Bapak Lurah Haji Jenal anu bager mewah ibu Pak Kadus Dedi jurik sinden saya bola ayo leborem Bapak Lurah Haji ada Sukamahi pemangku hajat ulu muragna 2000-an wae Pak Kadus Dedi jurik sindena saya bolbe suka poho anu borem mah jauh di penaturku sahur apa nasina akan digantraku cinta versi acu bos percetakan undangan Pak RT acu bos percetakan undangan deui 200.000 Pak Kadus Dedi saya bolbe bebeakan Pak Jeron Ibu Lurah ada Sukamahi anu bager disarengan Ibu Lurah Haji Jenal Deno mana pokoknya Coyor Panon naik gelang weh nyamanya anggal digantra ku cinta cintaku Bapak Haji Eron pul Bapak Haji Eron ketua tembong gunung pemangku hajat cinta teh tayakan gelang sepatu gelang ya bener Pak gelang Pak Kadus Dedi jurik sinden sirama-rama ya gelang 5 menit gelang Pak Kadus marilah pulang bersama-sama kalau ada Pak Kadus Dedi jurik sinden saya bulbet sumur di ladang Pak Kadus Dedi Pak Kadus Edi anu bager kapayunan walek kalau ada umur kita panjang Ibu Lurah Haji ada anu bager deui pemangku hajat anu mana kalau ada umur kita panjang Pak Kadus Dedi jurik sinden deui saya bulbet mana Bapak Lurah Haji ada pemangku hajat anu bager gelang sepatu gelang Palura ada gelang sirama-rama Palura Wardi Pasir Adi Bapak Lurah Wardi deui Pasir Bapak Lurah Haji Wardi anu mana Bapak Lurah Haji Wardi Pasir Andung Pak Kadus Aldi sayang Pak Kadus Aldi Sukamahi gelang Pak Kadus Aldi Sukamahi sepatu gelang Palura Wardi Pasir Adi gelang sirama-rama Palura Wardi
Bapak Lurah Haji ada pemangku hajat Benyol anu bager Bapak Lurah Haji ada Sukamahi deui pemangku hajat pamangku hadan nuhun kabayunan Bapak Lurah Haji Wardi Pasiradu gelang Pakadus Aldi sepatu gelang Bapak Lurah Haji Wardi deui gelang Sirama Rama la 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 Pak Adus Aldi anu bager suai mana saya suai Adus Aldi deui suai saya la 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 bayar laguna kapayun deui kalau ada Pakadus Aldi umur kita panjang la 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 bolehlah kita Ibu Lurah Haji berjumpa lagi ayo Ibu Lurah Ibu Lurah Haji Jenal deui gelang sepatu gelang apa Lurah Haji Jenal bager Ibu Lurah ada gelang Ibu Lurah ada Sirama Rama Ibu Lurah ada Ibu Lurah Haji ada anu bager di saya deui waalek Pak Kadus Aldi anu bager bayar laguna kalau ada la 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 umur kita panjang lele bolehlah kita berjumpa lagi setengah genap sepuh Bapak Lurah yakin nuhun Bapak Ibu sadayana jalan sasakat besar kana waktos maghrib cekap parantos garapan tibah namin sapara kanca Pajeron cekap sebenarnya ampun dan bakulis kakirangan kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nyarek ngacung rek henteu. Nuhun.